program nabuhinje naburisa kandi yo murunji ogumire aha TV wese ni kutanjira omurege program yawe nyamurunji erizoba na leta cyo mutano ekitari cya burijo kandi netwija kuba turi ahishomero eryambara junior amashomero agenji no shanga aha mashomero gabo bo bakamanya ngo okuza kufune cyo kurya no banza wacugura ozo maduka oza omufamuzi ogure byo kurya konka okutana ho naganda amashomero ahishomera aha bakasharamu kugira ngo bekorere famu yabo bekorora rutoche bahinga rutoche kandi cyo kutanaho nabana nibejumbera omukwinga byo kuryebi omusoro go guturamo gwe bitoche abana nibejumberamo bahinga bihamwe byo kurya kandi basharuro mwe bihamwe nakasente so ntuje kwa tuganira na bamwe abari kureberera orutochoru na mukuru wishomero na bamwe ombana nibije ku bantu batugambera no batushoborera nibintu shebaganyirwe omukwinga orutochoru bishine karungi chi hakari omukujiro rutoche ahishomero mwene byona nibije kubabiri programeji eyo hinji no burisa turukureba empinga eyaha amashomero necabana bitu abiturukuriho makagitu kureta aha amashomero nici ekibaruganyirwamo babana bejumbira ombyo kwinga no kurisa tambura nanye turukuganira n'ishomero ryambara junior habe kwatirine no kwinga orutoche nakwakira program yo hinji no burisa yanjore abareno bakureba program ndi mugume Nathan kandi ndi head teacher wa Mbarara Junior School ije mwataye nenda kutwara umugisho kubakira kwijo mu ishomero ritu kureba ibiri gukorwamo kikiri kisya kushanga amashomero ga primary mwine kentoche mwine ki imwe nkishomero ecyaba haririze kugira ngo mutandike project nenshi cyo kubanza amashomero twine iki tweta new curriculum nangu na hamwe twine yitweta thematic curriculum ezo zombi the two curricula zemphasizinga okushomesa ibyo mutwe unko kashomesa neby'imikono so hati tureba ngo mwana kuturura omubyo kushoma mu mutwe gwonka nibasa butamuyamba future yone nangu no byakuba nyensi yari nka MD nabwe nabasa kwikana mu rutoke rwa checking ari bikufanka he ari bikufamuka so tukashara mu kugira ngo mixing different types of activities twina agriculture then twine na baking twine nebyaheru ebikwatkine nemizano ko cultural activities ono mwana otaraze music dance and drama otaraze mu za speeches ku developing talent yo kugamba umwana otarashoma academically nabasa kumanya byo hinga ngato ko kubareba uko participatinga mu mirimo yo kuboneza urutochoro no reba tukaba first kugira ngo tujwanze kandi tugere ntani so agana amashomero bakutandika tamu one first day bakatandika ku drilling abana bakaba pumpinga bakaba drillinga ku tamu one first day until when they do exams umwana ari bahoro atitwa bituntu encouraging no kushora bashuri umwana natamwe no kureba rubaho na teacher kugira atareba teacher same blackboard same teacher uko kuzahero no mutwe guhumuraho n'ubwongo nabwo rwenda buhumureho bi interacting na bagenzi babo azana cyo kibayamba ku developing other talents. Okay. Age project eri hamwanya gurkwinga nache we are occupying these are actually we are occupying 4 acres. Tugire ngo okuza kuchitandika keri initiative ya government ningishomero rukasha muri agira pana kuchitandika nemutwe yitu emutwe yitu buri muntu aharusheme kugira initiative yiwata aha murimo gwo gukora ureke kuguma aha murimo gwo gukora guru static tam innovations so initiatives so this initiative was for the staff and administration kashara mtu ajya tuhingo rutoke tunge nempunu mwashangizo zitaramo hati kandi twine nente turiyo ntureta kutandika kutunga ukabatu woine urutoke ine bishu sheme kuboine nente so fa ishomereri yinente ina ziryo kwa hero zitukoza kwiya yukureta izabantu batwiri then ntinge bicori hati for example ibicori bitwingire turiyo nza kusi 7 erizo no mbufunzi mwe tumuguramere ntugurabo kwa abana nibingi kunka nkiyamba ku reducinga expenditure project says twina neze kutiyamba kuchendeza
kuchendeza expenditure of the school. Konkanka staff we are assured of food. Akonko kuri ibitoke izo bantu turya ibitoke bishatu ateri urutoke rumwe ibitoke nyamwingi waza kugira ngo tubirye tukora ishomero ndubugura aha project dene sente za umishomero konka sikurabera umuvoti ya projects so wazo umuvoti itu ya projects okushangamo isente twihire umurutoke rwito. So mwanya kugira ngo mbe twaraheru ebya kanyaho mbe twaraheru mbiguze ingwe nkishimiro numgaraka mwe hagera muruteko mu project wabiha mukabuguza kandi ukuzagura nikiba kitara logical. So ibi tukurugamo umu ibitoke tubisharura biribwa staff hati nk'icumuro cyo nawe ka staff yitenera waha abakurebera ishomero tutaraguzire byo kurya kuvugura hehe koze ibitoke bitaro. So mtuye hagera sente zo mu bitabo by'ishomero zikoremera umwendijo yake y'ishomero. Project eji ya mbere ki aha kucendeze nshohoza y'ishomero cyo kubanza nko mwako guhwire kiha mu sente zikurenga miliyoni 10 umurutoki hati eje tamwe hwire tubitu yo miliyoni twasi ya miliyoni 3 tamwe mwe just hateze sente hati abo kwitwa system yitwe ngo ibitoke no bitema obuguza ishomero rutunga sente zikoremera mu yaki y'ishomero. So actually income ya rutokeji nanga project zitu ya mbere munonga ishomero kugira ngo rutunge income nangwe ishomero rwakwa no rutunge mitware 2 as extra income. That money is not small, it is big money. Ino project sezi ziri kuyamba aha kutunguka ko kwega ko mwana very much so. Warabana for example babaryaha noreba kwasire muhoro umwana akwasira umuhoro ariyo na ihahwe ibigogo nabamwita bakumangwe bine bigogo ukato mwana na mangu n'ikigogo ariyo na gogora abamwe bariyo n'ubombera shwara umwana kwa komuka eji curriculum ne yamba kugira ngo one time I visited Nigeria twashanga ngo amashomero go bahezana shamwe ndo kushoma dina bakeza mwenda baza ahamiramo baza curriculum yo muka ushanga muka bari yakwinga bitekere bari yakora mirimo meaning it is school home school kandi ukizo mwishomero ushanga bakora umuka abana ije system bagitwira na ishomero. So the two institutions home and the school ushanga byona ne bahagera kwega ko mwana na yari yo mu community ushanga umwana atakubura. That's our intention. Community herire rishomero hino kwe yambirwe kurwo muri geji project kandi hino kwe bahazana no kuba yambimwe nkishomero project is now apart from your toche twine na project y'ikibera. For example ikibera kitakureba hataha ikibirecho kikatuyamba kuyabo imite yombekeye dormitory embaho zone zombekeye dormitory zona zikarwa mu kibera kitwashariye aba community ne yambuye ta ejo kubanza ruha abana ibatakwika kandi ureba abakozi nabo bari busy mirimo yaha ni mingi konka abana batakwika ntureta members of the community bija bahinga mwenka atu bari yo bahinga baterekana so kubyara ibicori akucare babyire nyumwazi ibicori kandi abibicori nitubyara n'umwanya muhango kanisa Church of Uganda nkore diocese katwita hango munongera ishomero twarizitera. So nibyo kuhinga tukari gwanyamisho abo kuba nicyo twazitirira so tubyire bicori nyamwingi hata bari kubyara ibicori n'abandi n'abacyara abo kurwa mu kiyanja abo kurwa mu ruharo hateri ishomero nabo bareba nkiryabo n'ikintu cyamani ne abo kana ryo ndibatayiza income kandi nabo of course school kuba hunkeri hatariho n'abakwijaha umwishomero no sente zikuya no muntu zituyama otoshanga nkabo kogeza abana abuka abana tubakayuze amyende ejo yone kwiya mu burofa kwiya muki twine nkabakazo n'abarwo mu kiyanje bere Saturday ureba bekorira abana babo basiba hano bogeza abana bariya banywa tugaruka tubahereza n'ibikurya bagenda bashuma bazo mu kiyanje. So ateri ishomero riri yo kureba ni community
kandi na community nishomerere abazire hine nkoko bakitangirire kushanga ngo umwana we narugomoka ayija yishomero egena garaka hinga omukana atakwenda ngo ahinge nabazira binje nibenda abana basiba hari za katuni abazire bakacakira akushara abazira bakuturetera abana n'abakutwesiga kandi mbaturetera abana tukaba abazobinga nabona twetisiza abana bo kubura imyanya y'ishomero abuka twina abana binje munongo abazira bakuturetera abana tinka horraga na complaining ngo twabakosa. You see, when you take your child to school kimanyisa ngo yesigire ishomero kimanyisa ngo wori yesigire uhaza kuri yesiga na nabari yishomero babana bareberera abana basheme kubareberera kuri giriro mberagiro bya Uganda kandi basheme kubareberera kuri girira umukaricura mu ya Uganda hati twe nco tukora so tukatunga gamuzire una complaining. Of course ntumangwa abazire bita bamwe high class kunkana waba high class obene umanye ngweje class yawe ne yawe nkumuntu tiyo umwana we ayino life ye tokumara hange ya mtebekanisize tokumanya cyakuza gukora tokumanya na hakuza nangu no basa no magaragese kurugama warugama umwana yabayine ka extra skill actually ni abaziro ko bakabene bamanye ngo kora no guzo muduka umwana wa muto muduka ayego mu rugo ukora tungirente umwana mute umukurisa ayego kuri sente so yatukora ubutarho then enterprise yawe ninga business yawe ibone wagitwara umisho aze cyabazire bingi toko wena ari umwana wanje tashabuza ushanga mukwatira umuduka ari pamparingi mwana wotatami mwana wotahate bitoke umwana yijo mu junior natekwa kubana ari prepared gukora imuhinga nkebitoke rero ze kupanyisa abantu ngo bahate bitoke itwe ntujyangu nabamwe babata kumakubahata babitemagura byona babimara konkitwe ntujya babitemagure buwo konka bagireki bagiye kibahiga omuseason no muntu ihamwe bitosha birukwingana ki buri season hati nkeji hati norebera umbinji hati twaza kusharura umuntu bantu yame bitoke nka 50 just one harvest 50 bitwiho mu rutocho kandi kukuza kuba umwaka mwente depends ari twiyama 50 ari twiyama kukiraho kandi noreba n'urumwe rukiro rutomanye turiyo turwe expanding so turiyo tweyongera okumpa kubyara urutochoro kugira ngo in future tuhemu ibitoke bingi mwaka twaza kuza estimate no shanga urutocho rutahizisho mere kintu shirkwinganisha ato mwaka tubaturyo miliyoni 25 kutukubantu tweguza bantu tubiyo mwishome umurutoche ntuguza kuriya tukuguza nkabashuzi ntuguza ho subsidized cost after all byona rimwe konkantu bantu twenda ngo nabazire ba appreciating ngo umusente zorutoche nizo mwishomero konkando shanga hate kitoke cyankigura imitware 3 hate twe nkiguza imitware 2 aho ka after all it is one entity. O nebizuchi ebyo basite kuvuga nimwe nkishomero on project says hati project eji ekizo cyo kubanza nkachanga tukachanga muri to twenka staff abarutandikire hati staff buri bareba ikintu kirye cyishomero kirye cyabo unka abamwe tuba ku differentiating abakarengu no kirye cyabo konka community nekira staff nango nishomero nditukira hati nko munyowe tinkwiha mu kitoke ngo nakitwara wanyu abuka nkunde headmaster so hati ekizo bukikakiriye cyo kugira ngo nkabakozi bitu ba housemaids ushanga nibija mune muhoro biziri kutemendere hati eco cyenda kuturetera mu kuburwire bwa banana wilt hati eco kikatuteganisamo nka twacha identifying atwarengu abamwe bagure bitoke nanke emugogoro yabo bagena go mu rutoke mizingonya biki ibitoke batarura kashari aho kandi babigura gudu ninga babihoma kagabo so tukataho okufensinga solution twade marketing urutoke nore rusitire na shinjengo so hatoru urutoke is a no go area for all of us staff
tukuzayo n'abakozi tubakuzayo ate cyo ikizubu kikashanga cyatuyamba twakisorovinga tutyo kandi tukuyamba project cya kabiri tukageraho challenge y'amatungo gitu ga staff umuntu atunge mbuze agireta gitumwishomera ekika ezo mu rutoki rye enkoko zo mukuraho urutoki so tukarabira mu management twahinguza ngo umwishomero ibibo kutungira mwitu ka staff tubergeho tubanze tukore ibintu byaki bya community so mwene ikizubu cyenkoko cyembuzi ibyo tukabihaho tutugine otherwise bikashanyirwa n'urutoki rurirwe mbuzi mwene kubonesa tukuru cyarenge ndijo ikerya ya ukugira ngo amatungo ago kwifo ufamu ya cyaki umbata kuko yahansa bazataru ukoko zikazija zo mu rutoki mu zirya bicori bitu hatejo solution tukazitara so twakibintu mwine future plans aha project eji yenyine yituruhe urutoki future plans kuko kureba turiyo ntwongera ku byaro urutoki actually we expect to have like 8 acres turiyo ntugomeza mwoku abuko mu site plan nahampa yishomera tukaharekera agurukariye kabejizi zoku umuntu byarana za muhogo ushanga tuyo turya muhogo nka staff ibicori turya bicori n'abamwe abantu bakimangu riyare n'abana bakimangu ibicori aha byayera baroho nibari bari umukindo so mwene tugomeza mu kuhinga kutoroku kandi kwangusya na n'urutoki iwe ogwiro mu mazare omukwe hinjire byo kuriya byanyu wakibire no habaraganda amashomero kugira ngo atanike projects zebyo hinje no burisa aha amashomero ga of course yes hata amashomero nkuko nanagambere tushemeye kugira mu some projects emwe nkuru itushemeye kugira mu ne yaguruka rike rushanga ati ishomero ryinitaka nangu naneka nse initaka ninga kereziya konko shanga ishomero ritashabere kanisa kuyamisubwa kuhinga kugira kandi shanga itaka ryaho nangu shanga barapangisa bino shanga nko mwaka umuntu nabahanke mutwaro nkakinana umwaka gwona yete mwahinga mu binyobwa mwahinga mu muhogo nubase kushanga na staff yatunge cyo kurya so hatecho actually amashomero tushemeye kuba tujya projects amashomero gitu kandi projects twazigeraho tuzireberere as if we are caring for our own property ate kutwita kimwe kindi no kugera after all ishomero ryagabarita ryari ngo yishuka ngo rya ishomero ryo kutungire umushahara go kutunga ukubaho kwawe address yawe it is from the school so ni encouraging amashomero kugira ngo tutandika project ko tutandika project yobime tutandika project yo kuhiri kwinga wota kutandika project yo kwinga urutoki nko when utilize the land that has been given to you uhingo mu mbuga ugire mu vegetables abana bakirebe so that children can get skills to take home at the end of it all abana nuje kushanga baganyirwamo na nabazire by the way aho mwana kwaganyirwamo no muziraganyirwamo na community iganyirwamo hariho murebo ryo nareba gwetari tayini ishomero konkaryo muka yayegomba ngo atandike okuhinga urutoki okamuhabwire ngo atandika urutoki no bahabuze cyo bwa kumuhereza go rwenda kutandika kuhinga urutoki ati urutoki icyo kubanza na rwendo bwiri ati umuntu nkani individual cyendo banze urebe umwanya guruhu urutoki noza kushanga for example nkanye wanje umucyare nkutura urutoki tuziriyo so tinkaye hahe mtumba keji ngajibyaro wanje umuka aho katururaze aho ka community ti kashari intoki nzuburabo konka waza kubyara urutoki banzo reba oyinitaka kandi takeryo compatible to kuhinga urutoki mwene ndabasa kuhinga urutoki then hati obase kwika abahingire for example urutoki tukuza kurihinga oru tukatayahira umwami Bruce Benmanira owisingiro nuwo omwe omba kukira yo kuhinga urutoki mu Uganda
na exporting ebitoke South Africa tukazenka staff yatweta yatubagira yatukorera bichuko cyona kandi twaza mu rutoke twarambura wareba urutoke so gendo ke ariyo gohinja urutoke akwa advising then hatko kugoko noja no utandika nogera ki yebare yogumere nanye aha program yobuhinji noburisa kanyesije ngo ahitwa atandikira buzumazima kuwa kuboryokwe oyinishemero inecho wabasa kwegamu aha kugira ebyokurya ahishemero ryawe program eji tiyahwayo natwija kwa ntuje yongerayo orwa kabiri orrukwija turi kuganira ahantasi yishemereji kuruga project says so mwene kuwa kwa washanga program eji ryo nehwayo orwa kabiri orrukwija rekota kaferwa abo kwa ntwija kwa ntwe yongerayo turi kuganira project ezi ezortoche zitahizerita ishemereri kandi bo baganyirwe muci nibiha muci rukwinganaki season kwere kwika nabasharura cyo rukwinganaki mwene wabo ryokwe orukwenda kuganyirwa omubyo kuhinga no kurisa ningo rukwenda kwega ahakwa kwasa kuteka projects nkezi ahishemero ryawe rebe kwejo programu tiyakufera aha kamera nakoraho na Asaf Turiyahebwa kanyo muhereza ndi Prevence Kampora turebane orwa kabero rukwisha shahina zechiro rara kurunje